Kare nna ga ke apeye ke tired ke go apaya every day. Mosimanyana ka re pota ka ga wa ape ntu chapter 5 verse 6 ya re dijo di apewa ke o di rekileng di jiwa ke o neng a phusha troli. Kgwatha ngwana ka wa itse o rontja ebile ha o ntja o mtsa ngwana ka o mtsa. Ebile hau gape hau tlherra bekele beke asibonge ya no ra go jai re ta ja dikgang. Breaking news ngwana. Dumela Motswana go gae dikgang o di tsisetswa ke nna ka bokhutswane leina la me le nna ke le lebetse. Go bolelwa fa le ka wana le sankeng le thapa le le bidwang go te kgwatha carbon dioxide le bolela fa lone le ka skela be di jo sa le reka TikTok television bothodi. If you guys need me, I'll be in the studio. Kibetsabo, I was born in the car and died outside. Call me carbon dioxide. You lady get swere ke tlala wa ithala pa ne batho ke swere ke tala. And then Tsamedi in Tsamoja studio. Bona Mr. Sithego sa go se tse di hatsa dijo tsa rona kopa gore tu o tswa yana mama a ke re tima kgwathe tshabathe wena o tsebo ka re kono ba just o tsweha tsomo ga rona wa adoptilwe.